Hello Shani, injani? Igama lami ngiphindile, hlala enkosini ngokweshoba. Ngizela ku-Identical Force. Ngilethe umntwana kasesami. Umntwana kasesami utholakala ukuthi uyarejwa. Ngikhuluma ngosesami lo ongilandelako, engimlandelako. So bathi umntwana lo uyarejwa and into lesiyithole namhlanje ukuthi umntwana lo uyarejwa. But uthisha omunye umfundisako kwayikhuluma into ukuthi umntwana lo basho uyathuka esikolweni mara into avale wayitshela umamakhe wasitshela basho umntwana lo unokuthuka esikolweni mara zange ilandelelwe like indaba khona ukuthi umntwana lo wayathuka. Umntwana lo uhlala nobabakhe nje ubabakhe umkhululile ukuthi ezekhaya azosivakatshela ekhaya. Umntwana lo nakasivakatsheleko phambi kwayizolo ubabakhe uyambiza sihleli ngaphandle uyambiza ebusuku uthi basho unokulunga lo umntwana lo eze. Umntwana lo nakezako aye kubabakhe nakafika babakhe akhuluma nobabakhe akukhulumako. Umntwana lo abuye abuyako ngimbuze ngithi mina ngimbuze nomntwana ekhaya simbuze sithi wena mntwana ubabakho abuye ebusuku ngaka basho ufunani athi basho uthi mina ngize le ekhaya ngidlalele indla yayibona nasuka la awa sithomeke sinomuntu simlisa umntwana lo sithomeke umntwana ekhaya sithi mara njani ubaba lo zibuswa ngazo ukuze umntwana ukuthi umntwana batsho uhlaleleni la akwakukwakhe awa kuhlale namhlanje ubabakhe ezekuseni babakhe ekuseni nakezako athi basho umntwana lo eze kuye nafika kuye ngijame ngaphandle ngibaqalile thola umntwana lo uhleli phasi babakhe lo ujamile ngizibuza ukuthi umntwana lo wahlala phasi akhuluma babakhe ajamile ukuthi mara njani la nginekinga awa akhulume nobabakhe loyo kene abuye nakabuya umntwana lo ngimbuze ngithi babakho bekathini athi basho ukuthi ubaba ufuna ukungirejista esikolweni basho waye ngingabuyi ngize ngizokuthatha impahla ngithi mina basho babakho wayangaziletha impahla lezo athi basho akazi ngithome ngimbuze ngithi sesi ngiba ukukhuluma iqiniso manje ubabakho wasolo angemva kwakho kangaka right laba bakho izokuhlola athi hawa ngithi babakho akakwenzi next na athi hawa mina baba angenzi ngithi nganakhuluma thana umntwana thoma khipha amehlo ngithi khuluma ngeke senze next tshela ngoba nje i-future yakho lezo bonke sesemncane njani nobhizi ulala nobabakho kusho ulala naye tototu ube mkhulu solo ufihla indaba le umntwana thome kakhwelele sakayachachazela uyahwelela akhulume athi lo baba mina ulala nami baba kulala nawe sesiyathoma ke nathi sesiyahlangana ke siyalila ke endlini ngithome ke ngithi ngoba ngimoseleke nje omkhulu jama ngibathulisa abantwana labo ngibathulise ngithathe naye ngithi hlala phasi naye ngimthulisa ahlale phasi ngithi sesichaza istory ukuthome nini ukukwenza lokho athi ukuthome le time usihlala ngemabhadu abantwana naba usethambe kahlala nabo ngemabhadu nobaba lo nangithi ngiyicalculate into le from ngemabhadu 2017 chuthi umntwana lo nangikhangula umntwana lo ukuthome nini ulala naye lethoma ulala naye na 6 years. So that is why isizile la ku-Identical Force ukuthi sibawa usizo uhelebo ukuthi kuye kubaba lo mntwana lo kekayobuzwa naye ukuthi ukwenzela ini lokho emntwaneni nakhe nokhana umntwana omncane kangaka ukwenzelani lokho ene kunomunye umntwana naye wekhabo lalo ohlukunyezwako lo uhlala naye umntwana lo wathoma ukukhuluma ngobabakhe uba sinakho ebusweni sho ukuthi naye sekamthomile the way ngibona ngakhona but angikho sure ukuthi ukwenzela lokho ngoba naye umntwana lo saya kuye sayombuza ngisho ukuthi umntwana naye uzolikhuluma iqiniso nangabe bekasakwenza uzolikhuluma iqiniso. Okay, and then kisizwe uma yena mhlambe angathanda ukueda athini Lotshani mphakathi uma ngamthokozisi ngihlala ngeJamaica ngingudadewabo umntwana lo unina lo mntwana lo ongifonile kwekuseni naye umntwana wethu uyangifonela uthi khongizwisa imhlolo nasi uyangichazela imhlolo leyo ngendlela ayichaze ngakhona ngithi mina khamba nje thatha imali lapha kimi ukhamba uchinge epolice station yokuphisa ngiyeza nami ngithi ngiyohlamba ngithi no man akho jami ke ngithomele Identical Force ngagijimela emapholiseni ngoba kahleze sigijime emapholiseni njalo angene ilanga elodwa kusasa simbona bhambhala abantwana bobe balimele bahlukumezekile kanti nathi njenganje sihlukumezekile kunje amadolo ayageba ngento esizwile kule ukuthi umntwana ongaka wenzwa umfazi ngikhumbula ngelinye ilanga unina lo mntwana lo bekabereka lapha eretailer batsho wakhamba waya lapha wamlandela lapha bekachashe khona hlala khona wambetha ukuthi basho umbone nabanye abesana ngezwe ngingekho ngikude ngezwe ukuthi basho ubethiwe lapha khona akhona ukuthi ayemberegweni ngakhamba ngayikhabo lomsana lo ngayo ukuthi basho wena ukhamba uyokubetha umntwana ekhaya umntwana ekhaya uhlala eroomini uhlala yedwa
Nawumgigida ahlala yedwa erumini uthulanyulelwa ngubani? Wangitshela ukuthi bathi uyamfebela watsha kwacima kwathini kwaphini wayaphi. Okay, uyakufebela. Manje into zakhe uzithathelani? Wathi ngizithathe zonke into zakhe, makhathi akhe, yonke into everything ngoba ngifuna ukummochela ikusasa lakhe. Certificate zakhe zesikole nazo ngizithathe ngifuna ukummochela ikusasa lakhe. Right, ufuna ukummochela ikusasa lakhe. Buyisa ikhadi lesasele uletha abantwana bosikhambe sohlala nabe ekhaya. Angeze basibhalela ni. Athi ikhadi angizoletha umakhe udlala ngemali. Ikhadi elingiyalifuna ngiyoliberekeza. Ngifuna ukuthengela abantwana bempahla za Christmas. Right? Impahla za Christmas. Okay, thatha ikaratelo ke mara kunomntwana ongasingwakho la. Sicela ukuthi imali yakhe engayi500 na uceda ukuhola. Uyithathe uyithumele ekhaya. Wena uthathe 1000 lo yabantwana bakho abayithu. Wathi okay ngizakwenza njalo. Ukwenzile lokho wahola wathumela 500 rand engela simazi ukuthi wenzani ngayo. Last week bathi uthumele abantwana bakho abanekarata. Imali uyidlila akakathela abantwana impahla kakenzi next. Thatha ikhathi uthi wena mimntwana khama ukunikela umakho ikarata lomtshela ukuthi anithengele impahla anikhethele impahla ezifunako. Ikarata ubuyisile lingakuye alisena enye imali akakathenga ulutho akakenzi ulutho. Namhlanje umntwana nangokhuluma izinto ezinjengalezi. Angazi ukuthi senzeni. Angazi uphelela la. Sakuzwa ngayo ukuthi uthini. Akhe sizweni umntwana simkhipheki ubuso bakhe umntwana akazameke asichasisele ukuthi kwenzekala ngicela